Сиздер Ылдам Кабар каналын көрүп жатасыздар, туугандар. Ассаламу алейкум. Ош Чапалак Гына базары экинчи дарбазанын оң тарабында жайгашкан орус автоунааларына кезек келип калды. Силерге бир катардан булардын баалары менен тааныштырып кете берейин. 20-декабрь 2020 жыл. Кызыл түстөгү 06-ны баштайлы 91-жылы чыгарган инжектор экен. 1.6 авион. 0777 34 20 93 номерден чаласыздар. Пулун сурайлы. Пулу канча экен ага бунун? 185. 185. 185. Мотор инжектор дейт. Жыйырма бир 07 2006-жылы чыгарылган 0556 40 40 92 номеруна чаласыздар. Пулу канча ака? 140 миң. Канча кылышты базар? Базар 100 миң кылды. 100 миң кылды. Бербедиңиз. Тура келбеди ака. Түшүнүктүү, макул. 140 миң келиптир, 140 миң деп атыптыр. 100 миңге сураптыр, бербептир туугандар. Бул жерде 06 турат. Ак түстө. Пулу канча аба? 200 деп атасыз. 98-жылы чыгарылган 0755 71 77 14. Салондорун көрөйлү чигеңиз. Салондор туугандар. Пробег 1300 канча дейт. Бул жагын ачыңчы. Канча кылды аба база? 165ке бербей атам. 165ке бербей атам дейт аба. Родной краска менен турат. Родной краска менен турат дейт. Краска жебептир да аба, Түшүнүктүү. Мына ушундай туугандар. Бул жерде дагы 06 турат. Көпчүлүгүңүздөр сураганыңыздар 06 тартты. Бунун чыгарылган жылы 2097 экен туугандар. Телефон номерларын азыр абам өзүнөн сурайбыз, балким багып алабыз. Канча сурап атасыз ака? 120. Телефон номерларыңыз жокпу? Телефон номерлары 227 менен 0227 менен 21 10 10. 21 10 10. Дал ушул номерге чаласыздар. 06-ны багылып аласыздар мына. Ылдам Кабар ака. Пулу канча экен пулу? 100 миң. 200 миң. 2011 0507 92 00 22 200 миң туугандар. 200 миң. Волга 98-жылы чыгарылган туугандар бул. 0555 97 10 79. Канча сурап атасың досум? 115 деп атасың ба? Базар канча кылды? 90. 90 кылды. Тура келбеди, Түшүнүктүү. 90 кылса бир бул 105 да оючу. Же 95 5000 талаш болуп калган арасында. Ниванда тарт дегенсиздер, мына Нива. Нива турат. Авам бек тутат бетинчи. 2009 экен туугандар. Ака, сиздин бетиңиз көрүнбөдү, кызат болбом. Телефон номерларды айтың. 70 канча менен 73 менен экен. 18 17 17 номерин чалса 180 миң сурап атасыз ба? Базар канча кылды? 70. 170, а? Түшүнүктүү. 4 эшиктүү Нива туугандар бул. 4 эшиктүү Нива. Бул жерде Лада 2114 турат, кара түстө. Титановый дисктер деген. Канча досум? 180 ба? 2011 экен. 990 менен 45 07 50 номеруна чаласыздар. Базар канча берди? Базар канча берди экен? 130 берди, тура келбеди, Түшүнүктүү. Мен вариант барбы? Башконолар чыкса эгер, акчасы кошуп берем десе. Тура келбейт.
Жоқ. Мынау ушундай туғандар. 07 қанша олда деймін? 200 миң. Базар қанша қылды? 150 қылды мына. 0550 78 00 07. 150 қылды дейді мына инім. Серебристый 07 мына. 61 миң пробегімен жүрген идеал состояние. Seksen minde koyup koyuyorsun. Doksan 8 yıl çağırgan. 0500 menen 51 66 77 eкен. 06 nasıl bu? Qancha suroda aka? 70 aka var. 70. Болушу qancha болады aka? 5000 deydi. 5000 болуш, а? Жүрүшү зыңпы, тартыштар жакшыбы? Касак жок, а? Обмен болсочу эгер Mercedes, матч статистика кылабыз, а? Сүйлөшөбүз. Сүйлөшөт экенсиздер. Кайсыл ага? Канча сурап атасыз буну? 2012 160 миңде атасыз ба? 160 миң сурап атам. Серебристый 07 bu. Таза. Таза deydi. Kasak жоқ ба aka? Kasak жоқ. 0500 менен 25 79 78. Коробка эмне aka? Коробка немеси моз, мотор ходовойга жоқ. Кузов таза. Кузов таза. Чирик жоқ bu? Чирик жоқ. Мындай чирик жоқ. Чирик жоқ deydi мына. Абсолютно таза машина. Абсолютный таза deydi ағам мына. 160'dan biraz suçu vereyim alğana. 160'dan biraz tuş берет кез. Түшүнүктүү. Баржа законный дең ака? Закон идеальный состояние. Ходовойлар жакшы. Түшүнүктүү. Арттарын көрсөтөйүн. Арттары жакшы мына. Баары жогу жакшы. Дөңгөлөктөр кандай болуп калат ака? Кышкыбы же бул летний? Кышкы мына тартып ал мына. Зимний баллондар мына. Кышкы экен булар. Түшүнүктүү. Мындай тоготор жери канча болот ака? Мындай колго тийишмели, шытыр сынайм ака, бериң десе. Şıtır sanayım 150'ye vereyim bana. Keşke bana. 150 görem deydi. Şıtır sanayım. Düşünük aka. Bazanız dörsün. Бұл жерде 07 турат. 2010 екен. Туғандар 79 менен 20 номеріне чаласыздар. Жигит қанша болады? 140. Базар қанша қылды? 120 қылды. Пробег 9 мың дейбі? 98 мың дейбі? 9825 екен. Бұл серебристый 07 туғандар. Состояние идеал. Көріп тұрасыздар. Бағасын ұқтыңыздар. Музыканда даңқылда додат. Аласыздар. Бағасы тура келсе аласыздар. Туғандарына чирик дағы жоқ. Мынаны қанша деді дейсіздер бе? Бұны 250 мың деді ағам. Бағасын сұрап таңғалып қалдым. 06 86 жыл шығарылған бұл. Телефон номердан айтып кетейін 0505 менен 88 88 93. Ішенбей жатсаңыздар, чалып көріңіздер. Бағасын өзінің оздан. Қазан дискалар. Салондор жабық. Түсінесіздер қадайын. Российский номерда екен. Кішіне арзанырақ болушы мүмкін бұл жөн 07. 90 менен 415-115 номеріне çalасыздар. Пулы қанша екен ака? 2007 aka. Пулы қанша пулы? 100 мың. Тоғытор жері. Болушы. 180 Болушы. Түсінікті.
Ава канча сурап атасыз? 125. Кара түстөгүн өлжети бул 2010 экен. 77 менен 46, 78, 97 тумандар. Титан дискаларда. Канча келди ава? Багылдыңызбы? 112 миңге келиптир. Ама туура келбептир туугандар. Азыркы бадан кичине ылдый түшүп бериши мүмкүн 125тен. Мына туугандар айландырып эле тартайынчы серикпей мына. Көчөстөр. Пул канча экен мунун? 2008. Пулу 140 дейби? 220 менен 69, 67, 10 номерuna чыласыздар. Бул өлжети. Мына 72 миң пробеги менен экен. Болушу 130га. Болушу 130га дейт туугандар. Канча сурап атасыз ака? Пулу канча экен мунун? 400 канча? 420 дейт. Бул Лада 2114 бу? 2006 экен, 0551 19 33 а? Же 93 бу? 93 10 экен. Араңыздарда 2114-тү издегендер де болмай, мыяктар жаңатып ака? Кызыл түстө болуп. Тартыштары кандай? Касак жок ака? Алдым, не кылыш керек? Бамперді яңгылаш. Бамперди жаңылап коюш керек дейт. Жаңылаш керек, бензинди куюп миниш керек. Бензинди куюп миниш керек деген ага. Түшүнүктүү. Мына бамперди жаңылайт экенсиз, кичине сынган жерлери бар экен. Скоштолгон жерлери да бар экен. Тогалган жери жакшы. Дөңгөлөктөр да зимний экен алдыңкылары. Өлжети 2010 жыл салган. 78 менен 74, 14, 75. Канча сурап атасыз ака? 130. Базар канча кылды? 110 кылды. Түшүнүктүү. 130, 110. Тыйыныңыз түшүп калыптыр. Ондан шу жемен сизден. Мына туугандар. Неде? Нива турат. Пулу канча экен мунун? Кагазга да маалыматтарын бериптир. Жаңы экен менимче. Ассаламу алейкум ава. Канча сурап атасыздар? 300 сурап атасыздар. Жылы канча бунун? 2008. Телефон номерларыңызды айтың эми? Telefon номерин эмне аласың? Балким баасы туура келсе, араңыздарда арабыздарда ушундай нивалар издеп жүргөндөр, балким сизге кайрылат да. Yok, biz de aldık ya. Алдыңызбы? Канча түштү ава? 270. 270 насип кылсын. Астынан шамал өтө берсин ава. Көпкө менин. 270 калдык дейт. Мына ушундай туугандар. Ого, 0 турат го, 2010 экен. Түшүнүктүү. Тартпай эле дедим, макул дедим. 0,6 саат көк түштү. 79 менен туугандар. Ушул номерларга кайрыла бересиздер. 97 экен жылы. Канча сурап атасыз ака? 150 миң сурап. 150 миң сурап атасыздар. Базар канча кылды? Bozar 118 kıldı. 118. 71 миң пробеги менен экен ака. Негизи 0,6 аз жүргөн көрүп турасыздар. Кузов таза ака? Чирик жок. Краска, родной мотор өзүнүкү бар эмес. Бар жогу өзүнүкү дейт. Алмашкан эмес. Иш жер алмаштырылган эмес туугандар. Мына багажын көрсөтөйүн, багаж көк-мөк түстү экен. Таптаза өзүнүн краскасында мына караңыздар. Ачып да койгон, чачып да койгон. Ha? 2002 eкен бул 06. 702 менен 80 17 61. Канча сурап атасыз ака? 130 миң. 130 миң. Канча кылды базар? 100 кылды. Сиздики 91 миң пробег жүрүптүр, а? Түшүнүктүү. Болуш канча болду мындай? Колго тийиш ака. Шытыр санайымчы. 115 ке. Түшүнүктүү, макул. 115 калат экенсиздер.
Жылдамқа бар ака. Мынандай. Бұл жерде Нива тұрады. Тайга. Тайганың пұлы қанша oldu екен? 100 бе? Пұлы қанша ака? 150 бе? 150 Касағы жоқ па кәм? Не касақтары бар? Алдын ала айтып қойырыңыз. 227 менен 12-12-94. Şimdi 2 ме екен ака? Қартыстар жақшы бе? Нормально. Қайда жүрген Нива ака бұл? Қарағұлжыда жүрген Нива. Қарағұлжыда, Алайқуда, Қадыруда. Тағында жерлер бар ле? Центрде жүрген. Центрінде жүрген ба? Ажикейлерге барған ба? Түсінікті. Нива жайлы қомне тұрған Нива да? Сөйлесестер, туғандар. Бұл жерде тайга Нивалар тұрады, туғандар. Қараңыздарда сұрағандар болған. Ниватар 79 менен 76 26 97. Ассалаумалейкум ака. Қанша сұрап атасыз? 200 сұрап атам. 200 сұрап атасыз, кемі бар. Қайерде жүрген Нива бұл? Ноқатта. Ноқатта. Толу жерлерге миниліп тұр, бұныңыз, а? Толу жерлерге миниліп тұр дейманша. Авалынан көріліп тұрады, көріп тұрасыздар. Урылған, мындай сынған емелер жоқ. Шардалы мындайлы түз жолдалы жүрген оқшайды бұл. Болушы қанша болады ака? 180, а? Түшінікті. 180-ді көтеріп келесіздер. Шул Ниваны аласыздар аваман. Осы шарындалы оласыздар? Ноқатта олауыз, түшінікті. Чалыңыздар, тез арада байланышыңыздар. Бұл жерде 2 ешікті Нива тұрады. Себебісті 2008 екен 0504 73 73 41. Бұның пұлы қанша? Азыр білеміз. Пұлы қанша екен бұның? Пұлы. Пұлын білмейсіз бе? Пұлы. Пұлын айтып қойың, пұлы. Ақшасы. 260. 260 кен. Мынау шындай, туғандар базар. Базар шындай. Азыр.